Forest Department gi miyeng makada nomaijing reserve forest area da sajil lam nongpok sing uthong gi loisang yauna loisang gi campus sari structure sing takai krei How's it power to go to village mission da wakat lak ahum milising yang kai lakre wakat lak ahum deliver to kre lemho riba mi lak da wakat sing thabak poina pangtok ngai ba ko na gan hana chief minister hairi Manipur ki lam Myanmar na loksil lagi basi matang na lakat ro parliament ki nongju mi pam de pukat laga ni hana Rajya Sabha ki MP khetre me babanan na pam do krei MPCC ki mute sen ngasi President Ramnath Kovind ki unaduna border pillar ki issue framework agreement citizen amendment bill Manipur University ki wathok sen ngasi ki matang da memorandum petition krei Lupa Koti Kunipalong drug lena na fagat ke Chandel district ADC chairman Lukosai Jau Yauna Miyoi Taret court na bail pi khidre minute taramari ni judicial custody da thamna na bakhangan krei amasung Imphal gi M sector posting tab lieutenant colonel lama army masal father pukhur mari makong khanghan bidre achumba tidok pitar ma sinabiu haina colonel gi lena dina apul tabakli Ma'am Kurum Jari Adom Yang represent Pack News ne House Pungja se phabu gi maroi ba pau sing miyam da pijari Forest Department gi miyeng makhada ngasi anirak subo in anomizing reserve forest area da illegal encroacher oriba mafam nongpok sing uthong gi loisang yauna loisang asi campus ta sari structure sing takai khrei ngasi yok pung tarama thoi taba duaida Forest Department gi official amadi Imphal East ki additional ASP na luching ba team mamana hanan mamang da notice speaker ba fawb da reserve forest area da asida wall khajin duna amadi structure sari ba sing adubu tak thokna na ba changchin ki tungda nongpok sing uthongi loisang gi committee miyoi sing na mafam ase state land ni haiduna lenga ka yana dur mafam ase lai khibane loinana sahi asida su mari lena ba concern department da tax ka khia ba wafam phawba forest department gi official sing thamlaki adubu department gi maikai de gi mafam ase central forest division gi lam oiban masi yaroi haiba wafam thamki tungda committee gi maikai de gi pung amagi matam pbu haiba wafam taraba tungda reserve forest area gi mafam da sajileba wall amadi loisang gi structure pumba takai ki tungda loisang gi maikai de gi lenga ki thawong ase pende mafam ase lenga ka yanaba ma puraklaba matung laijabane loinana lenga ta thifam thokpa tax piri hana fongdoraki Panma yaba mana ngarang dagi horga forest department na nomajing forest reserve area da lo na yada ba mong sajinduna leramba school lama yauna illegal structure humputara mari takthoki bane state land gi 1963-67 gi calestren map ta ek 1960 gi makha do si sauna asoba calestren map sida state land na phajama ek sing yauri bani adugi basis ta tawdana government na arga makhoi ni Manipur forest reserve forest lokthok 19 ngasi gi khabar yawda Dhananjoy haiba moi forest ki 1990 lokthok pani khoi gi calestren map settlement gi 1963-67 mamang leba adu kan da di pura mapung phana masi state land oi dia adu masi gi chain na bche sengthok tringa de ngasi eviction tongne la ise masi akhoi yam pen da ba nungai da ba ga khoi gi maroi na maiti gi culture gi lining sida yamna threat oi ba singna bani na lawe ba Nakalamramda Manipur lenga ki forest department amadi revenue department ani ki marakta sai anaba lei patanatana pau fauna dabagi achauba mami tabagi wafam lakle revenue department state ki lamni haiduna lenga ki sana pathap kaya induna government ki lei khrab lambu forest department takthok rehna lammapu singna mari lenaba singi miyeng sangbiner na ba apil torakli ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada lengang na takthok padi yaw khraba ima leisam inat loisang gi mute singna forest department amadi revenue department na pau amata fauna dramatic sabchi sang paiduna leidiba lam amabu takhai khiba si yaning da fongdoki ima leisam inat loisang gi mute ma oidiba thangjam mairi hen mana Pongdorakibada Manipur gi yelongai de gileраklaba sanabi nat ke abu yokanam gi pandamda cultural institute ama oiner naba semgat liva Imphal East Nabodia school manakta leiba thalo sipi lokta leriba nongpok singu thong haina khangnariba loisang ase gomjalising ani sum
तरहुमदोइदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वे तौर मतुंगदा स्टेट लेन नि हादुना DC ना मसक खंगलब मतुंगदा लेंगा की चना पथा पुन ngaktuna लेंगा की मफम दागी लम मसिगी पिफम थोप सेनफम पीदुना लैखिबनि अमसुंग मतम मदुदगी ngasi फाव टेक्स थिदुना लाखिबिन हाना फोंदोरखी लोइनना सेटलमेंट लोइशंगदगी थोकपा मैप की मतुंग इना स्टेट की लेन नि हाना सक्ताक्तुना लैरिबा मफम असे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया नि हारक पासे रेवेन्यू अमदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनि की मरक चाउना पाउ फाउना दब लैरे हाबदु ताकबनि हाना फोंदोरखी लोइनना लेंगा के लोइशंग अनि ना पाउ फाउनद्रगा करीगिदमक नियम चुमना चचबा मियोइ सिंगदा अवाब ताहनगिदरुबना हाइबा वहांसु हंगलखी लोइनना लोगी थोंगदा पाइखट पयाब थबक सिंगसु मखाताना पाइखलगनि हाना थांगजा मैरी हनबना मखातारखी रेवेन्यू ना अखोइदा एलोरमेंट पीरे लम पीरे पता पीरे एवरीथिंग अखोइ फी खाजना थीरे फॉरेस्ट ना हाइरे मखोइगी लमनी मसी अखोइगी रेवेन्यू गी लम नते हाइरे नखोइगी ना पीरे डॉक्यूमेंट दो मधु सनब यारो नल्ले न बोइने नखोइना फॉरेस्ट की लम मनुंगदा गवर्नमेंट ना पता पीबनी अदुना DC ना पता पीरिबा पोछे सनब यारो DC इम्फाल इस्ता अखोइना एप्लीकेशन अमा थाय अदुगी रिप्लाई दो लाखिद्रे फॉरेस्ट ना फॉरेस्ट लमनी हाइबा सेटलमेंट ना मखोइन पीरिबा रेकॉर्ड ना मसी फॉरेस्ट की लम नते न हाइबा मैप तो एंगोंदे लेजे मैप सी ngasi dagi ne kuidena tham ki mamang su amuk law मैप सी बु लालब जाला ने अदुदसु अदुम असली मखोइना सेटलमेंट की डायरेक्टर दगी मखोइ की मी मना वेरीफाई तौरगा हाइबा लम से फॉरेस्ट के लम नते हाइबा मैप से अखोइ पाइरगा लेजे अदुदि लेरिबा फिबम सिदा अखोइदा इविक्शन मा तौबा याबगी प्रोविजन दो करिनो जे नोमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया द खुंदारिब सिंह तकथोकपगी थौम यानिंग द फोंदोकलोदन ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमोकोक कौकिब पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक ना मणिपुर की पांगल ताबम फम कयादा चाउन अकाइब पीखरे अमोकोक न कौकिब बन अदुना लिलोंग वांगखेम कैराव क्यामगई खेत्रीगांव हता अमदि मंत्री बुखीना चिंगबा पांगल ताब मफम सिंगदा अचरवोक तौबत चाउन अपन पीखी लिलोंग कैथेलदा खोंगजंग लोई सिंह चीफ मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर अमदि फॉरेस्ट की चीफ कंजर्वेटर की मितम सिंह मई थाखी All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amokong Kaukiba Pung Nipunipan General Strike na Thawal District su Chaun Akaiba Pire Adumapu General Strike Manung the Palm the Todok Tokpagi Paudi Laite General Strike Asina Maramorga Infal Morelami Lilong Parinda Ban Sogut Pasingna Nung Paiduna Meditaire Maitaduna Labi Tenki Masinamaram Orga Lambisha Toksas in the Chaun Akaiba Piki Manipur lengak na Indo Myanmar gi ngam khai gi chayet nariba amade hauzik thangnariba tongan tongan ba issue singi waroisin porok na ba hotna bagi mahutta samjaraba khetri bengun gi khunja sengda matam EPP dana lengak na ngami matagum eviction sathaki ba yaning de haina wavuga gi MLA Fazul Rahim na fongdokre loinana reserve forest area khunda ba ya de haiba lengak ki akhan ba niyom leiraba su sahi kya gi mamang de khunda dun laklaba khetri bengun mamang singi khunja singi leifam ma hana lengak na simbi Sembiraba matung the eviction sathaba oiram labade apian forum gada bani hanasu maakna fongdoki wafam ase Khetrigao constituency gi hanagi MLA Amin Sahagalunena MLA Fazul Rahimna Khetri Bengun Nawang Lekai da hangdokba eviction tawbado yaw kraba imung humputra romgi relief camp yangshin magalonena cheng amasung sel gi mateng pibagi khongchat kamari lenana MLA sina fongdorki bane Magna Makata Fondor Kibada, Lengang na Pakalak Liba, eviction Tobi Kontang Sikadai Fawa, Yona, Michang Mikai, Naidan Chatar Libagi Habadu, Yeng Batari Hanasu, Tamlaki. Lairiba ILP ki issue sumena managa integrity ki issue asumba so issue mayam sing sidi ekoi ngasida amta pangthok pangam je lairi do ngame mata gum lairiba ekoi solaba paja sing sida migi yung kai lainariba asibo hekta ekoi khang khangawdana matam am EPPB dana hekta laaga thugai faidana tai mioi ekoi pra ekoi lanjen ba sidi ekoi tasengna nuaite masi pende andro kendra sida lajik lairiba mayam ma kendra se ayam bana ekoi chingdane tarise ado mahaki kendra sida ma forest minister am oina mahaki asi thugai bang ngudra ngamodra do ekoi em tare
Amramda ngarang nomajing singda lokai na sajilamba school yaung yum kai kya takthokhiba dubo desam gi cherola mana thagalak pagaloni na lamdamasi gi lairi reserve forest area singda lan lam khopchi liba singi mathak makata na takthokadabani hana su khangalakli loinana mafamasida lokai na patana chingba pithok lam liba revenue department gi bari lena bamio singmusu thidok piduna chapchab action lokot piu hana su cherola sin makata rakli lakliba kumjal singani taramapangi ahanwa tha fawbugi manungda khungang sasi mission gi ahanwa face mai pakna loisena no pandam thamli hana chief minister nongthung biren fongdokrei hausi fawbuda mission asigi makada wakat lak ahum lising yankai hena thangal lakrei wakat sing asigi manungda wakat lak ahum deliver tawkrei makata ba lemhauriba madi lakadur wakat sing thabak oina pangthok na ba hona gani fongdokhi मियामगी खुदकी ओइबा थबकसिंग पाइखननबा प्लानिंग दिलपा कोटी कुनमाथोय हापतुना लेरे मियामनसु लेंगाकना लखोत लिबा याइफा थौरांग गी थबक थौरम सिंग असिगे कानबा लौबिननबा होनबियु हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंगदोकी वाफम सिंग असि हांगांग मयाइ लेकाइदा लेबा इबुदौ मार्जिंग लाइबुंग द पांगतोकीबा खुंगंग ससी मिशन की थौरम द फोंगदोकी बनै नाकन नमरोमदा ngarang nomaijing sing da chathaki eviction gi matang da palla duna hai lokai ne yum kai sajilik pa sing takthok ki ba do mangjong na pau amata pidana takthok pani hana lengak pu communal oiba mong da sandok le ba do aran bani hana sengdoki sing asida lokai na sajilib sing takthok na ba tha ma gi mamang da notice tha duna mafam adu gi miyam da khanghan khraba matung khongthang adu lakhot ki bani fongdoraki isagi Kanglup Karagi Kanba Oizaba Kaki Yenglaga Lenga Aku Communal Oibamonda Lan Sanduk Pigan Wanasu Chief Minister Apple Torkli Aina Suyadaba Adugumba Reserve Forest ki lam markuda Yung Saba in Coast of Rivisungi Marka Tripuragi Manipuri Nataba Manipuri Wigi Medi Pangan Nataba Tripura dengi hai, Karai dengi hai, Aadhaar card paiba, Aadhaar card ko mapan ki mini na identify tawraba, ay koi sige lamna daba mi yung ahum, miyoy mapan, karamay na mapan mo na taraga lagi nila, mino hai bisiso, lahat praja ay pekhan na manok tayo. Ako yung kasi ILP, jesi ILP ki na lao ki karika na dori bi. Ayon siya naman kay karikanan loi, manung da loi na taadar loi na mapan ni mission na loi tahan loi na koy karikanan na ito din. Mikat thopi ro Manipur parja. India ki manung chanba Manipur ki lam Myanmar na lausilaki basiki matang da lakatru parliament mifam da pukalagani hana Rajya Sabha ki MP Khetramium Babanandan Fongdokrei loinan NSN IM ki waroisin purakpada Manipur miyam na pam da thawong amata yahalloi hana BJP ki National President Amit Shah na Imphal da laklamba du da thajab piram kre hana su MP Babanandan makatan Fongdorki ngasi Sega Road Thaudababuk lekai da Kaisamthong BJP mandal gi nauna hangdok mandal office sangaba gi thorom da thoi mitung len oina saruk yaraduna MP Babanandana hai Manipur gi lam manggadaba oirabadi politics toklabsu tokani haibasi BJP gi minister sing MLA sing amade mak masagi achepa wakalon ni fongdoki loinana BJP gi national president Amit Shah na Imphal da laklamba du da nation IM na waroisin purakpada karigumba hiram amata da Manipur son yaroi haiba wafam ase yumpham oiba Memorandum amasu mak masana sign tawduna pisin ki hana MP Babanandana fongdoki amaromda karigumba nation IM ki waroisin da Manipur da akaiba pigaba wafam yawraklabadi Manipur gi chief minister nongthung birenasu fam thadok si haba wafam thamlak lai haina makna fongdoki loinana Manipur lenga ke firep miyam da khangan ki Nakalambaromda ngasi pangthop kaisamthong BJP mandal gi office hangdok paduga mari lenena saruk yakhiba kaisamthong mandal gi mute singna lenga ki phongkom thokpa sing political gi khenaba miyang thamduna miyamda ningthina phangandre hen phongdoki loinana kaisamthong BJP mandal asigi president ke Norendro yauna thaupuga da miyoi sing BJP gi state president su ode MP Babanandana sakang mai khang kibaga loinana lakadur lok sabha election da BJP na mai partner ba khona minesi hana mandal gi mute sing da MP Babanandana appeal tauki akoina pegi Amit Shah pegi national president amta sumone experience pirami akoina mi pai lusi kari umkar pigi duna Manipur interest ta meeting interest chokadra hai mana Manipur interest so question to ro sumbi pilo hai sabe thaja ba piram kari ko masi pochina Manipur da natara ko meeting interest so pata ga di mama ni photo ko mayam dun yan sati ma photo mat ko kali
ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤఎꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯣꯛꯑꯁꯨ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯖꯩ Manipur Pradesh Congress Committee MPCC की म्यूट से नंगसी इंडिया की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का उन्नतुना मणिपुर हौजिक थेंगनरिबा प्रॉब्लम सिंगी मतंग द मेमोरेंडम पिसिनख्रे कांग्रेस की म्यूट तराहुम दोने साब टीम मदुना MP डॉक्टर टी मैना MP थांगसो वाइटे हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंग अमसु सरुक याखी ngasi ayuk pung 13 gi hauduna राष्ट्रपति भवन दा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हौजिक मणिपुर थेंगनरिबा बॉर्डर पिलर की इशू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिटीजन अमेंडमेंट बिल मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थोकलिबा वाथोक असि मतंगदा मेमोरेंडम अम पिसिनखी कांग्रेस की टीम मसिना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजिक थोकलिबा वाथोक माहिरोई सिंह लारिक तंबा फंगदबा दिन नमदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंह रिजाइन तोरकपा असिना सिंह सिंगी मतंगदा प्रेसिडेंट पाउदम की President of Wafam Singh of Munatar Tunda, Laivagasi Tunglam Chat, Oigabasi, Mairo Singh Asine, Makoki academic career as Mang Yaroi, Tuna Warishin Pork, Nabahonaganiana, Tazaba, Pirakiana, MPCC, Treasurer Suoriba, Sugnug MLK, Ranjana telephone line, da, Wari Sanaba Matam, the Impact News, the Fondoraki. Manipur University, visitor, Central University visitor, President of the University, Matan, the show, Hagana discussed how the PC has to work. The time I had the right from the problem, Sigi Matan, the Renana for you, in head of department, Matan, resigned to the academic area, Monday, sort of the young Hagana from the Sabi, rather Hazard representation. State के अंदर इलेक्शन की फ्यूचर और जगह में सीधी सीधी लेडी पर स्टूडेंट्स हैं सीनियर में मोई एकेडमिक एरिया मांगा होटल में सी आरो या में सी हम सीरियस और वो पोली में सी थ्रू ना रिजॉर्ट तो बना बना आई ये हल्लागन नहीं है ना तुम्हारे सामने की रहे लेकिन तुम खाए लोग उनको उन्हें रखा नहीं करना कोई फोले नहीं कर लुपा कोटी कुनिपा लोंगे ओइगतबा ड्रग कलोन फागत की चांदल डिस्ट्रिक्ट के ADC चेयरमैन लुखो सैजौ यावना मियोय तरेट कोर्ट न बेल पी खिद्रे निमित 13 नि जुडिशियल कस्टडी दा थमननबा खंगनख्रे लुखो से यावना मियोय तरेट सिंग असि लंफेल दा लेबा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की स्पेशल कोर्ट पुथोकी कोर्ट पुथोकलबा मतुंगदा ड्रग फाबद चेनर बि मियोय सिंग अदुना डिफेंस काउंसिल की खुथांगदा जज दा बेल पी बिननबा प्रेयर तौकी वाफम अदुदा केस असि की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मखाताना वाहंग पाहंग तौदुना थिजिनगदबा वाटली मरमदुना जुडिशियल रिमांड पीबीयू हाना जस्ट प्रेयर तौकी जस्टना डिफेंस काउंसिल अमसुंग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिगे वाफम मुन्ना तारबा मतुंगदा सेनर बिसंग अदुना थाखिबा वेल अदु ककपगलोइना लाखलिबा जुलाई 13 फाउबा जुडिशियल कस्टडी थमननबा ऑर्डर ताकी निंगसिंगबा याबदि लुखोसे यावना मियोय तरेदा से नार्कोटिक अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ना पुलिस अमदे इम्फाल वेस्ट पुलिस ना हौकिबा जुन थागी तांग कुंदा सथकिबा अखनबा ड्राइव अमदा लुपा कोटी कुनिपान लोंगी ओइगदबा ड्रग कोनना लंफेलदगी फागतपा ngam Masama ki nupibu halubugi thaudokta senaba laisram oken ngasi Imphal West Chief Judicial Magistrate na makatana wahang pawang taunar naba numit 13 negi police remand pikre haukiba jun gi tang kuntaruki lonaba hingda oken haidibna pasina maki loinabi laisram lansen bibu kwa kaithel dalaiba makogi varagi yumna tamthina fubadagi laibak thiba thaudok adu thokibani hari आर्मी ने चथबा तोंगान तोंगान अरान मथबक सिंह हाइदोर कदौरे हाबगी चिंगनब लैबदगी इम्फाल की एम सेक्टर दा पोस्टिंग ताब लेफ्टिनेंट कर्नल अमा मखोई आर्मी मसेल न गन पॉइंट फादन पुखरग मरी मखोंग अमता खंगनबीद्रे हाना मणिपुर की इमा लुप सिंह ना फोंगदोरकली लोइनना लेफ्टिनेंट कर्नल अदुगी लोइनबिना महाकी मपुरोइबगी मरी मखोंग खंगनबियो हाना मरी लेनब सिंगी पुंग सिंगसी लखरे अमसुंग करी मरमगी माकी मपुरोइबबु फाजिनदुन थमलिबनो हाइबदु खंगनबियो हाना सु थमलकली ngasi Manipur Press Club ta Manipur gi ma lup singi mute singaloina pham kiba mifam amada fajin khirba lieutenant colonel adugi loina bi Ranju Singh na
ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯙꯔꯝꯕꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ 2FID 3 CISU इम्फाल एम सेक्टर पोस्टिंग तादुन लेबने लोइनना औखिबा जुन कुंथ्रादा माकी मचानुपी अनिगा लोइनना मपुरोइबगी मनाक्ता लाखे अदुबु जुलाई अमा गी अंगन आयुक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा अमदे मेजर राठौर अमदे जेसीओ अमगा लोइनना खुलाई पाइबा जवान तारा रोम लाक्तुना माकी मपुरोइबु पुदुना चटखिबने हरि लोइनना 3 CISU की CO रंजन की ऑर्डर मतुंगिना माकी मपुरोइबा दु कस्टडी द थमनन बपुगदबने हैना फोंदोक्लमी सुहाइरे अदुबु करी मरम की फारिबुनो हाइबगी मतंग द करिगुंबा वाफम अमता हाइरम देना धरमबीर सिंह लोइना बिना फोंदोरखी लोइना महापुसु कादगी मपान फावब थोकप यादना थमखी अमसुंग हक्सांग ngамदे हिदा खरा लेबियु हाइब फावदा मथक थोंगबना अयाब पीदे हाइदुना हिदाक फावब पीबीखिदे हरि महाक मचानुपी अनिगा लोइना उपाय अमा तौदुना चेंथोरखिबने लोइना थौदोगसगी मतंग सिटी पुलिस ता FIR अमसु रजिस्टर तौकी फोंदोरखी माकी FIR रिपोर्ट दुदा माक हौजिक खंगना चानबगी मनाक्ता लेरे अदु माकी मपुरोइबु मराल सी बयाननबा मपुरोइबगी का अदुदा करिगुंबा लोन यादव पोचै नत्रगा चे चांग चिंग सिंग मखोइना थमजिनबा याबगी चिंगनब लै मरमदुना मियेंग चंगबियु हाइना पल्ली नाकलमरमदा लेफ्टिनेंट कर्नल धरमबीर सिंह फाजिन किवासी आर्मी ने तौखिबा अरानब थवोंग सिंह मरुओइना लोगी वांगद सेन खाइबा मिफा मिफुन मिहाना चिंगबा थौदोक कया हाइदोरकदौरे हाइबगी चिंगनब लैबदगी फाजिन किबा ओइगनि हाइबगी थाजबा याबा पाव फंगलेहना मणिपुर की इमालुप सिंगिलु चिंगबी सिंगना फोंदोरकली लोइना लेहौरिबा लेफ्टिनेंट कर्नल धरमबीर सिंह लोइना बी अमदी मचानुपी टेक्ता कायदना इमा सिंगना थमगने ममा ओइबी सिंग मफमदा जाट कुसु खेनब लैते लमदमसदा थबक तौबा लाक्पा लेफ्टिनेंट कर्नल धरमबीर सिंहबु मरी मखोंग अमता खंगनदना थंबा सि अथु मतमदा मरी लेनब सिंगना मियेंग चंगबियु फोंदोरकी इम्पैक्ट न्यूज़ न फंगबा थाजबा याबा पावगी लिख खुन्नमगी मतुंगिना आर्मी ना तांका कयादा तौबा असोइबा अरानब सिंह कयागी मतांगदा दिमापुरदा लेबा जी CO दा अइबा चेरोलमा हौखिबा सही कुमजा लिसिंग अनि तरा तरुक थाखि हरि Situation was such like I am into trap and now nobody is going to let me go out because my husband was not there and I saw in the gate was also locked, the main gate were also locked, and today till date today nobody informed me anything. They took all my details although they know that I am wife of Colonel Dharamveer Singh. I spoke to my husband today morning. He said I am all right here but I am kept here surrounded by the CMP Jawans. Why he is kept there like that? I just want to know where he is and I want to know if he has been taken there as officially has been taken there, why they did not inform me. Fake account da hat ki ba mayam se haibadi maduda hakitang haidu ani photo ani noi phatta batau hiba noi na du tau hiba gi photo haidu ani hairu bagi damakta haiba ichan pa si pharaga pasinga si bawa kano tawdre duna ichan pi si aina pokcha bai chamang ni sumang ni khalli lai ba si mama ni ichan pi ani ni aduna moi ohum si yeng badai ma hoi thamoi yamna sokchai mama macham hoi ohum na wari ba si gi yeng ga khoina ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯆꯥ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯋꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯄꯥꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯒꯗꯝꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की 19 सुबह मपो कुमन थौरम पांथोकिबग लोइना लमदम सिदा नौना ngamkhai kaibi yaba mongda singnarikli basi furup khaidana miyam changna thengnagani haina achet firef lefkre lamphel pataleba committee si office ta tongan tongan furup mihut sing yauna civil society organization singi mihut sing saruk yadan pangthokiba mapu kumon thoromaduda ngamkhai gi damakta thengnagani haba firef se lefkibani thormadu saruk ya ki tongan tongan ba wangang loi singna lamdama sigi political cultural geographical gi oiba saktambu india laikak na machet thugaiduna lamdama sigi chubli paisili myanmar na lamdama sigi ngamkhai lanchindu makhoi gi lam
oinarnaba honarappada India na tumina leishinbagi matau asina lamdam asibu makoina karimata khanbide takpane lamdam asid leiriba furup singna masa masagidang honarabadi lamdam asid leiriba furup pumnamak lupkiba tabani habi wafam thamnaki thauramadu ki manungshana committee asigi president wariba Sunil Karamna committee asigi firal singkhat ki loinana committee asibu semlakpada achoba thodang laukiba laikhidraba udoi thongamgi mafam minute ani tumina leptuna ikai khumna basu utki Union Minister of State Kiran Regional Lakana Manipur ki boundary ngam koi da karim ta akai ba laite hari ba se Government of India ki thausa da ba leadership policy duna adugum laba makoi ki uthorak polichat amane Manipur ki miyam na condemn tawi amasu USM na high river Kiran region ki statement na susu aikoi na madu ki against the lady aikoi ki boundary ki manung ase atopa yumthang nari ba country da pithok pa ama amasu India ki manung da lady ba state sing sida Government of India ki policy na lejari ba phurup ki state sing thugai ba ki policy maga pithok pa ani ji sui hair ba sigi mayok ta United Committee Manipur na matam supada ngam khai amasung Manipur ki apun bu ki saktam ngana no khona matam da lepkani Manipur miyam na aikoi masida khongkom channel leminar se Manipur University के वाइस चांसलर ओरिबा प्रोफेसर अदय प्रसाद पांडे थबक की लौथो वाइदुन चंगसिलेब खोंजंग असे लैंगा की मना ताननब मदे माइरोइ सिंग पुंसी कन्ननब गिदमक अकनब मखल की खोंजंग सिंग चंगसिननब माइरोइ लुप क्यान अमतोइना वारेफ लौख्रे Manipur University Students Union na thokpa chirol amagi matong ina wareba se lamdamas de leiriba mairoi lup kaya na akanaba mifama pangthoklaba matongda lawkhibani hari Imphal Municipal Corporation ki Mayor L Lokeshwar ki mathakta no confidence motion thangal lama councillor taragi manungda councillor ahum na handokraba matungda Imphal Municipal Corporation Ward number 23 ki corporator L Romolana Mayor L Lokeshwar ki mathakta no confidence motion saugat pada saruk yakhre Hausi Fabu ki oina IMC ki mayor asi ki mathakta no confidence motion da punna councillor nipan makhatan thamle ngasi Yaskul German stand leiba corporator L Romola gi yum da paumi singa unaba mada Mayor L Lokeshwar gi mathakta no confidence thangaliba IMC Ward number 3 gi councillor Hizam Nutan Chandra na phongdor ki bada punna councillor nipan hausik leiba IMC gi Mayor L Lokeshwar gi mathakta no confidence motion thangaliba si IMC gi bylaw 1994 gi matung ina thangat pane masi anti party obi wafam amat leite wathok asigi matang da BJP ki state president da chief minister nongthom biren ga famina duna councillor sing gi apam pam dagi matang da khangan ki laikre councillor sing na paikali ba thabak asi lan won na hona bigano hauzik leiriba mayor asi thabak thoram da pn da amadi ek na piri bo wafam gi matung ina sathabane Councillor Singna Makatana Langaga Sigi Favor the Tabak Taugani Lonana Party Luching Sing Nasu Kongtang Simafung Fana Saugat Pio Nakalamaranda confidence motion Saugalamba Councillor Ahumna withdraw Taukibasi Luching Makran Michang Kombaki Tawone Tawongasi Aran Bakongtang Oigane Lonana IMC Mapangal Kan Magalonana Lingjian Manaba Ama Ohenaba Mayor El Lokeshwar Sinduktuna Hena Fava Mayor Amalangaga Sin Kanbi Wanasu Nutan Jandran Makatana Apple Torkli Mayurma Sindupida, Kanaguma Lady Bakui Kunimati, Mayurma happy to put the name Nigeria Korangaja, Sarkar, Sumisang Mikai Naidana, Sabsabat decision and Tabto Vidakane Kaleduga, Partina, and the Sarkar Sinaku, anti party in Loba Duga, Equita line, and Lobos Tobigano, Equina, Tamjari Wapam, Makoi Humna, Masama Sania, Soitaroga, Amosoi Hando have Wapamse, Masiki Malum Lady Basikanama Karana, Yama sound of Big, we have say, Line at Tayo have Wapams, Tamjari, Equita, Sansalib struggle city, Mayam University, Mayurma Silamatamdra, Equi decision, Handosagani have Wapams, Equi Tamjageduna, Kanabawalo Basakar, Equina, Lum Lose, Adu party was a Lum Lose, Moko against Sakaduna Tabak, have a Kanzabalati, Adu, I quit Pamiba, it does seem you have Wapam Simadi, but Lum Lobby can have Wapam Simai, Tamzari. Lakliba July Tara Mangada Kewa Furjuda Sayasiki Bosim of the Cosim class 10 Sungtol examination Singda Chada Humpu the CVS Kidana Chada Humpu Manga Matak Fangba Making Dolai Tabijila Parishan Korma from Singimahiro Singda Manamatum Piba Gitorum Ama Emsu Pukau Brass Nashinduna Pangtok Lagan Chirola Madakangalakli Hirabasti Damag Marks Naching Pishin Mig Aruba Matam July Tara Faubunimade Akupa Marol Brands Asidi Kanglab Yagan Isho Hari Sanamai lining loina silon apun baluf silal saisakpi maibam memnau bibu lining ki oiba thorum matam isai maitai isai sakpada athing matham kiba si yaning dana Thawal district maitai inad saukhat lubna thamlakli
ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada Thobal District Maitai Inat Chawkhat Loop ki Secretary Ningthojam Mang Gina Fongdor ki bada Saisakpi Maibam Memnau bi amadi mak loinana isai sanginaba amadi thoram pangthok liba thobu singa amadi sanamai Inat lining bu chatliba mioi singna Inat lining ki thoram da Maitai is isai sahan da bahai maram chade saisakpi memnau bibu atamna maitai lining laison tawbuda thing tham bahai basi maitai phuri ki oina yamna chawba mangjaba oigane nakal maram da maitai lining ki oina inat ki oiba lining laisol dharma karma ki oiba thabak thoram sing mapung fana pangthokna ba hona bada awat pakaya laire fibam asida saisakpi ama bu taha silal na thing tham bahai basi achum khongthang nate saisakpi asida thamli ba thing ba sil lauthok pi haina secretary asin apil torkli करमायन थिंगबिरिबनो मरक्ता सख्रिबसिंगसिना करमनो हाइबदो अखोय थिगलगा पुनमक तौबिरगदे अखोय फबोयगने हाइना अखोय लौजै अदुदि नतदना आंगांग सिखक्तदा अखोयना अथिंग थंबिबसिदि अखोय याजनिंगदे मसे सिलाना मफम मतम चाना सेंदोपियो हौजिकसे अखोयगे मैतै लेबाकसिदा अखोय सिलानगे मेंबर इसिनाव सिंगसिना दौरगी मीना पुंगैबे यारोय मैतैगी मीना त्रदि पुंगैबे यारोय हाइना थिंजिनबिरई मसे थिंगलपसिदा अखोयना हाजबदि आंगांगसिमा हौजिक लमखांगदा अखोयना थिंजिनबिरगदि आंगांगसि मांगिबा हाइबदो अखोयगी मैतै इनातगी यामना मांगजाबा हाइबदम ओइगने हाइबजे अखोय थमजरी मसे आंगांगसिदा थंबिरेबा थिंगबसि अथुबा मतमदा हंदोपियु अदुगा सिलालना थांजिनबिरेबा खोंगसिसो मफम मतम येंगलगा खोंफमसिसो मतम खरा जैथोपिनाबा अखोयना थमनिंगी Matang aswai da break kamalau sage break ke matung da Manipur ki Juko Valley da sat pa Juko Lili ki housing order film ki matang da special report ma galoina na Manipuram sung malam ki tongan ba I pau sing pudu na lakchage impact news pu me yeng ta tu na lebiu Imphal tamna pusilak da pochai pu gari kaya National Highway number 37 Imphal jiri lambi ki jiri vam ki FCI goda manak pandu na laibu da ki awaba kaya mayok na rei jiri vam da ki Imphal tamna chatpa Port puba gari sing gi arumba yauraga ton tarataruk dasmik ani dagi hena puba yaroi haiba High Court ki order magi matung ina gari sing asi panduna laibane matam kuina panduna lerak pasina yaurumba sale sing loishin kibadagi sana thakna ba polam sing laibangam dabagi pibam lak lehana driver sing na fongdok narakli Lainga ki maikai dagi ton mapan dagi hena puba yade haiba du taram na oi adu buton on na ba wet breeze laifam thokpa adu laitab dagi driver sing na thengari ba awaba sing asi yengbiduna athu matamda jiribam da wet breeze am thambiyo amasung housing jiribam gi FCI da lairiba wet breeze asi da port yaw gari sing 24/7 gi mawang da wet owner na gi thaurang tawbiyo haina mari lena sing gi pungning singsilakli National Highway number 39 Imphal Dimapur Road lomdadi puningba port sai purga chatpa yahalliba sigum National Highway number 37 Imphal jiri lambi romdasu puba yahanbiyo hanasu fongdok narakli Manipur Students Federation MSF ki Vice President and Jugeshwar Elias Tongo Mihata Chenab Mio Singh Laingak na Faduna Charak Piu Hydrongasi Misi Asig Marilena Same Kiba JAC na Imphal Urkul Lambi Tingjin Kray Imphal Urkul Lambi gi Kuraida JAC Mio Singh Lambi Maya de Famjinduna Laibudagi Lambi Sha Thokshashin the Chown Apan Bathoki In Jugeshwar Elias Tongo Mihat Pada Senabamio Singh Lagang na Faduna Charak Piu Hydrongasi Bishnupurgi Modern Higher Secondary School da Schoolers ki Mairo Singh na protest da Ukray Ngasi school gate ta chatha ki protest to da MSF ki Vice President and Jugeshwar ki Mihat pa Khudak police na putho u Mairo Luching ba Mihat pa Senabamio Faduna Charak Pi ki dabane government na Senab Singh Kankhat pa Thawong Yaning de Habana Chingba Kholau ke asu lauki Patriotic Writers Forum Manipur amadi Golden Publication Manipur ani na puna sinduna lakliba tha sig nipan gi nungthul pung ani makhai tabu matamda Manipur Press Club ta thokchom thawyang maitai na Bengali da iba issue sa ipu wari lirge haiba maitai mek ta iba issue sa pupu wari lirge hana mingthon ba lairik ani phong lagani hana Patriotic Writers Forum Manipur na thokpa chero lamada khangalakli Serola Cinema Katana, Larik Fomu Thoromasta, Lamdamasigi Aibai Singsu, Saruk Yabinaba, Paujelakli.
Imphal West District Administration amasung BJP Thangwaiban Mandalna Sindra ngasi Thangwaiban Sinam Lekai Community Hall da Go to Village Mission ki thoram pangthokre thoramadu Manipur lenga ki tongan department kuntaru ki official sing na saruk ya ki maruaina Social Welfare Department gi Lukhrabi Singh da Phangangadaba scheme sing Chief Minister gi Swatarba Singh gi tengbang amasung Chief Minister gi Hakshel gi tengbang na chingba scheme sing fangba yaraba beneficiary sing da card sabu ki khudong chab sing fangan ki Thauram aduga Marilenana BJP Manipur Pradesh ki Vice President Jotin Waikomna Chief Minister N Virena Luchingba Manipur Legang Ramyam Gupuna Satminaduna Lengang na Paikalakwa scheme sing Mipum Kudimak ta Fangan gi Pandam da Haudok liba mission na si Yamna Chawna Mai Pak Pam Oiri Hana Fongdoraki अखोई मणिपुर प्रजा सिंगदा सासोन लये बसे खुन सिंगदा लेकाय सिंगदा इवरी सेक्शन ओदा मफम खुदिंग ता यहोन्नबगे अदुमा पांदम ममने मासी प्रजा सिंगना याम पामना मासी तौबगी कानाबा नुंगाइबा मासी हुजिक प्रजा सिंगना याम महाउसु लौरिबा अदुगुंबा मिशन नमने हेन हाइजनिंगी अदुगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सासोन असि प्रजा सिंगदा खुद डायरेक्ट ओने यहोन्नबगे अदुगुंबा अचौबा कनो मने अचेंज मने Konthojam constituency ki oina su Imphal West District Administration sinduna Yurembam gi uyung makhong lampakta Go to Village Mission ki thoram pangthokre thoramadada Manipur lenga ki tongan department kuntramanga rom saruk yaduna miyam gi phangkhum thokpa sing phangan ba ngamna na ba department ki official sing na hotna ki Thauramadu Marilena constituency asigi MLA Dr. Sapam Ranjan na fongdor ki bada mission nasin maram oiraga miyam da governance lai haibadu utpangam lehena fongdor ki खुंगंग चत्सेबा प्रोग्राम से अखोई प्रजा अवेयरनेस अचौब पी गवर्नमेंट की स्कीम्स गवर्नेंस से अखोई खुंगंग अखोई पुरईसे सर्टिफिकेट सिंह अयाबना कनो मैम सर्टिफिकेट याद्रगदी अतई स्कीम लौब यादब क्या याबनीना सिगे सर्टिफिकेट्स सिंह कनो तौर स्कीम्स एग्जांपल CMHT चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग चीफ मिनिस्टर की सोथर की तेंगबांग अखोई उज्ज्वला स्कीम अखोई अतोप सुविधा गवर्नमेंट की फैसिलिटीज गवर्नमेंट की स्कीम्स याम प्रजा इंडिविजुअल्स मैम फंगनबैदमक्त प्रोग्राम से यामना कनो तौर अखोई सी केंद्र की ओइनदी अखोई सिजना मरीरक सुबा प्रोग्राम ने Khetrigaon constituency ki MLA Nahakpam Indrajit ki miyang makhada constituency asigi manung chana top dusra gram panchayat ki oina top awang lekai Nongmai Rembi community hall da khungang chasi thoram pangthokre Imphal East administration ki official sing saruk yadana pangthoki bi thoram da lenga ki makhada leba tongan ba department kunimpan ki official sing na saruk ya ki lona nga sigi thoram da mari lena na department ki makhada miyam nu pi ba ya scheme am the project sing ki khodong chaba sing ado beneficiary ke ada kushina ki Department Kunipan sagi akoina maruina mende akoi public singna phangdaba facility jing asi khudong saba si pipi gani haidana akoi go to village ki pandam si sarkar na takpi bani akoi khungang si dasat laga pangthokpa si yamna kanai adegi akoi SARS industry ki hauji mara out of station oi ado magi su asoba akoi da support pipi rei pangthok liba go to village si akoi gi public singda asuki mati kana gani haidana akoi wakal da su thamjari akoi gram panchayat na su best level da akoi hona jagani public singi apam basing hai tare moi individual boiro community boiro akoi phangnaba akoi na su akoi gi mateng pi naba akoi kana hona jari Go to Village Mission ki manung chana ngasi Fungyar Assembly constituency ki MLA ke Laisio ki Mafit Hill Village ki Kunja Singi award pasing yengshin kre khongchara siga mari lena mahana founder ke bada anobolenga kasina Lap na laikharba khungang sing miyam da khudong chab sing fangan na kan honari matam gi oina center ma state langa ki scheme sing mafung fan miyam da thungan na ba ma ki maike gi angam thak ta hona gani fong to ki ngasi gi khongcha da mari lena na sengbe kuntra mioi tara manga da tin vandal mari amade yokna na ba nga macha lising kun hena khudol tauki Taruk lak subo oina Go to Village Mission ki thoram District Administration Bishnupur na sinduna Nambol constituency ki manung chanba waheng kuman gi ibudau pakhang harau bungdas pangthokre thoramadada BJP Manipur Pradesh ki Vice President TS Basantana luching bakang buamana hakthengna yengshin baga lonana tongan beneficiaries sing the polam chaos yenthoki
amade lengan paikal iba thorang asibu thagat pagalona na miyamna mission asigi kanaba lobiner na ba BJP ki Manipur Pradesh ki Vice President TH Basantana appeal torokli Go to village ki taruk sub tangkaga se oinam constituency ki tobul lamadi thanga constituency ki khordak ta supang thokre hairibasi ki manung channa oinam ki tongan beneficiary singda constituency si ki MLA L Radha Kishore na polam kya yenthoki amade lengang na miyam gi ningma thungna na kan honori adubo miyoi kharana lengang asibu lan uhunba yaning de na fongdoki lengang na miyam gi apam bakhang na paikalak pathabak thorom singda miyam na mateng pangbiu na supongdoraki Amromda Kodak the Pangthoki Thoromada Bishnupur district DC Pavan Yadav na Hakteng na Chatunu Yangshin ki Thobal district ki mafam ahum nasu district administration Thobal na sindu na go to village ki Thoram Singh Pangthokre ngasi kem pangthoki bam sing adude Khongjom Bazar Community Hall Khekman Jila Kaithel Community Hall amasung Kiam Wang Matablai Kondani District Administration Thobal gi makhada leba tongan with department sing piba benefit card se sang amade polam sing beneficiary sing da thoram gi manung chana yenthoki Council of Higher Secondary Education Manipur na thokpa chero lamada saliba academic session 2018-19 gi oina council asig makhada leba institution singda class 11 ming channa bagi form thaba madi pishin bagi aroiba matam fine yaruga July 10 fawba madi lupa chahum gi fine yaruga July 15 fawba sangdok lehana chero lamada khangalakli Imphal East ki kong mananda bim lekai de leba songtham tomba ko mioi magi yumda sakhangda sing hand grenade ama thamjillam le hand Grenade Tamjilamaki Tautok Aduki Mayok Talakai Miamna Wakan Mifam Satakre Mifam Adudagi Mafamatu dagi Pangwa Pauda Angaseo Angan Bapung Maritab Matam da Tomagi Manungi Mui Sina Tongal Hangdok Patolok Matam Tongal Manu Tangmata hand grenade Adu Lerama Tengnar Kibane Kodakta Irinung PS the Pau Pirabamatung Manipur Police ki bomb disposal squad Malakuna hand grenade Adu take the Kaidan Lautoki Hari Imung manungi miyoi singna fongdorak pada tuamba se uripok oil pump manakta cement amasung yot ki dukan hangwi misaka mane numit kharani ki mamangda sakhangda bakharana fonda sale piu haiduna ki halak lai krahari thaudoga sigi mayokta lekai gi mera pabi singna kong banande bam lekai mil lerak machinda wakat mipam chathaki banei State Blood Cell NSM Manipur na amadi Life Savers Manipur ani khusam na hayeng July mari yumsa kaise numit asida voluntary blood donation camp ma Rims Blood Bank Lamphel da pangthok ni haina the Welfare Association for the Blind Manipur na thokpa chiro lamada khangalakli Lona voluntary blood program activities ki saruka moina pangthok kodrub camp ase sahi tara manga dagi humpu manga fawgi manung da leiba masagi weight nifu manga gi mathak ta leiba miyo sin saruk yabi haina so chiro lasida appeal tawakli Ani Suba MCA T20 Luang Pokwa Trophy da Al Amin Lilong Mai Pakre ngasi Luang Champum de leba Luang Pokwa Cricket Stadium na sana gadaba ahan lekado nongching ifibam phatabana maram oiraga sana khidre sathariba cricket trophy asi ngasi sana khibani Suba lekta Al Amin Lilong na toss ngamna batting hana sana na waref lowki mesasi gi han inning sana kiba Al Amin Lilong na mesasi gi api over tarani thoi de wicket manga turga ran maripu manga low bangam ki inning asida Majibur Rahman na run kunmapan lowki mesasi gi ani soba inning sana kiba UCC uripok na over taraga ball ahum de wicket taramak turga subna gi ran humpu humdoi khak lowduna match ase run kuni thoi de mighty banangki match asida Al Amin Lilong gi batsman Majibur Rahman na Man of the match taki satharagli cricket trophy asigi ngasi sanaga da ahum sub match adusu nongsingi film fatabana maram oiduna yaithoki Manipur Cricket Association sinduna sathariba cricket trophy asida team kunna saruk yaduna league match singda athoi hen tanari hayeng trophy asigi makhatab league match ahum sanaragani
सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर माई पाखरे हरे ओडिशा की कटक था जुलाई 12 फाव चथगदब फुटबॉल चैंपियनशिप इंडिया की तोान तोान मफम लाप टीम 12 ग्रुप 3 थोक खाइदोक्तुना सरुक यारी मणिपुर की अहानब लीग सानखिब मैच मणिपुर की नुपी मचा सानरोई प्रियंका मैच की 94 यांखई हुमफुमंगा मरीफु 10 सूब मिनट पांजल मरी लिंदा मैच की 34 मरीफु निपान सूब मिनट पांजल अहम चनखिबग लोइनना मैच की 53 सूब मिनट जीना पांजल चंदुना तमिलनाडु पांजल निपान माइथीब पीब ngमकी हाइना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन थोप चेरोल खंगलकली लोइनना मतंग स्वाद बुलेटिन से टेंशन जद्रिंग मंगोइना हेडलाइंस मुना थमजरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिंग मखादा नोमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया साजिल नोंपोक्सिंग उथोंगी लोइसंग यावना लोइसंग कैंपस सारिब स्ट्रक्चरसिंग तखाइख्रे हौजिक फाउबद गो टू विलेज मिशन वाकत लाख अहुम मिलिसिंग यांखई लाखरे वाकत लाख अहुम डिलीवर तौख्रे लेमहौरिब मदि लाखद वाकत सिंग थबक ओइना पांगथोकनब होटनगन हाना चीफ मिनिस्टर हाइरी मणिपुर की लम म्यांमार लौसलग लाकद्रो पार्लियामेंट की नोंजू मिफम पुखटलगनी हाना राज्य सभा की एमपी क्षेत्र में बाबानंद फोंदोख्रे एमपीसीसी की म्यूट से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उनदुना बॉर्डर पिलर की इशू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिटीजन अमेंडमेंट बिल मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक की मांगदा मेमोरेंडम पिसिनख्रे लुपा कोटी कुनिपालोंग ड्रग लेना फागत के चांदल डिस्ट्रिक्ट एडीसी चेयरमैन लुकोसई जौ यावना मियोय तरेट कोर्ट ने बेल पीखिद्रे निमित 13 जुडिशियल कस्टडी थमनब खंगनख्रे इम्फाल की एम सेक्टर पोस्टिंग ताब लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी मसल फाद पुखर मरी मकों खंगनबीद्रे अचुंब थिदोक्पीदुना कर्नल की आपिल तौरक्ली